Danas kuvamo čorbu od pasulja iz originalnog recepta iz JNA, koji su jeli naše tate, dedi, svi ovi ljudi. Tako da ajde, vidimo sad kako je ispod. Ajmo se. Prva stvar koju treba da napravimo je naš grah ili pasulj. Namočiti u vodu za barem 3 sata, još bolje preko noći, tako što smo mi napravili, i stavimo u hladnu vodu. Sad ćemo dodati. I to treba da se kuva 15 minuta, onda ćemo ovu vodu odliti i opet staviti u vroću vodu. Ajmo naprijed. Znači, sastojci koji ćemo trebati su hamburška slanina, dimljena, crveni luk, mrkva ili šargarepa, bijeli luk, česen, peršun i peršunov korijen, paprika, brašno, maslo i naravno mast i naravno grah ili pasulj ili fižol po slovensko. Znači sad smo kuvali 15 minuta grah, sad ćemo odliti vodu i onda ćemo još jedan pot staviti sa vrućom vodom. Onda kuvamo, u to vrijeme ćemo ispržiti slaninu, luk i sve ostale sastojke i onda skupo staviti.